مرحبا شورا والنجا تماشاوان هیچ مجارک دند برنامه دند به هفرانه اما ایرو دوی برنامه خدا دوی ویدیو خدا بحثا به واژه کل ایمرالی هاتی دست فکرن بحثا ویبکن روش چیه ده چه استدایه بانگا برزو جلان ربرو جلان اوی باتا پازده سباته چما نهات دی پایین که کینگ وره هیئت دم پارتی و هفته دچه باشور کردستان و لوی داره لهولر و سلیمانیه اوی به برز مسعود بارزانی و برز بافل طالبانی هر وها به برز نچروان بارزانی راجی هفدیتنام پیک بینه باشه هیئت دم پارتی ایمرالیه چما دچه باشور چوینا و هیئت باشور چما گرینگه اما بچنگ گوتنجی بحثا اوی بکم نه اون دشوپینن اول نجات تماشا بر نجات اون دشوپینن بریا نها دجارا هیئت دم پارتی چو ایمرالیه کنگه چون 28 کانونه و 22 مها یکی مها چلا چون ایمرالیه و پشتی وان هر دو هفدیتنا هند داخویانی هاتن داین باشه درکت هوله که و هات گوتن که برز اجالان اوی د پازده سباته دا بانگکا دیروکی بکه لی نهاته گوتن که اف بانک اوید پازده سباته دا پیک نه جبر که آمدکاری هیش بداوی نبونه آمدکاری ده چه استدانه امویه نزانن و اوی اف بانگا برزو جالان کینگی وره امویه جی هیش نزانن هی زلال نینه لی ته گوتن که اف بانک اوی با آوه کی دیمن و ویدیو به برزو جالان اوی د ویدیوی دا باخ و هر وها سه گرتیین کلوه داره لگل برزو جالانن اوی جی د ویدیوی دا خویا بکن و بلکی هیئت دم پارتیجی لوه داره آماده بن یعنی وک اکیبکی اوی لوه داره لدورا برزو جالان رونین و برزو جالان اوی فکر و رامان بانگا خویا جنهاو پیوا جبو تکوشینا جنهاو پیوا بکه نه اف بانک بگمان اوی د چرچوبه چوادا وره گرن و چو وره گوتن هیچ ندیاره لی به کرتاسی فکر و رامانین ربرو جلان برزو جلان جخوا اشکرنه برزو جلان دخوازه که پرسکریکا کرد لترکیه و نتنه لترکیه لسراسر روجلاتا ناوین بریا سیاست آشتیه وره چاره سرکرن او در کرد جی د ستاتوکایا نو د دیزاین نو یا روجلاتا ناوین دا هبن یعنی کردجی بفن خودی ناستامه ورن قبول کرن و بگمان اوانا همه دوترا روژه دنوار روژک دو روژه دا نبیجی کرد ایدی تکوشنه خواه بوی آوایی با آوای سیاسی آشتیانه و جواکی بدن مشاندن هر وها کرد ل سراسر روجلات نوین ل باکور جی ل روجاوا جی ل روجلات و باشور جی د بنی اولهیه دا یعنی اولهیه کردان قاسی آزادی کردان گرینگ ته دیتنش علیه برز اجالان و چرچوبه که ته پایین اوه لی نه ام دبینیم که دولت ترک ایریشه بردوام دکه ایریشن لشکری سیاسی بردوام دکه اوی اوی تاثیرک چوال سروی پیواجویب که اف جی هیچ ندیاره هن کس تبیشن دما که برزو جالان بانگا خوکر مساجا خود دا اوی دولت ترک جی لگوری ویا گاوان باویجی شخو اگر که برزو جالان بانگ بکی و پشتیوی هفته ده هفته سه هفته دولت گاوان نابیجی روشه هی نیگو هرتن شرط و مرجع که برزو جالان ده ناوی دانه نیگو هرتن برزو جلان با آوایی که آزاد نکار و مدالی پیوشوی بکه پیشنگیا پیوشوی بکه نکار و برخستن به تفگر و گل خورا با آخوه اف پیوشو بگمان نامشه یعنی برزو جلان دخواسته که پرسکریک بریا سیاست آشتی و آرامی وره چاره سرکرن لی تنی بداخوازا برزو جلان نابه دوی که مخاطب ویجی مخاطب برزو جلان دولت جی لگوری وی هن گاوان بابجه و نیت خو اشکرب که پروژه خو اشکرب که اوانا هیچ ندیار نه اف بانک ته گوتن که اوی نزدیکی داویه و مهی
dawiya meha sivatê de pêk were lê roj hêj nediyar e. Dema ku roj diyar bû em ê bi hevra bibîzin. Yek ji xalê vê pêvajoyê ew e ku ew ê di rojê pêş de bêtir jî were nîqaşkirin têkiliya nava Kurda partî û rêxistinên Kurdan e. Niha li Rojava em dişopînin li Rojava piştî ku Sûriye ket qonexeke nû di nava hêzên Kurdî de diyalog hat dest pêkirin. Her çi qas ev hê nehatibe asta projeyek siyasî jî lê çûyîn hatin heye. Birêz Mazlûm Abdî çû Hewlêrê li gel Birêz Mesûd Barzanî axivî dîsa têkiliyê Birêz Mazlûm Abdî li gel Birêz Bafil Talabanî henin. Her wiha dîsa di navbera peneyeke û enekesê de hev dîtin henin. Yani gelê Kurd dixwaze ku hemî partiyê Kurd çîrokên berê deynin aliyekî nakokî û pirsgirêkê xwe deynin aliyekî û li ji bo berjewendiyên Kurda werin ser maseyekî. Kî hat baş e, kî hat ê bi ser keve, kî nehat ê win da bike. Çima ji ber ku gel vî tiştî dixwaze. Lê ev tenê ji bo Rojava û bo Sûriye nabe. Lazim e ku ji bo tevahiya Kurdan ev pêvajo pêk were. Yani pêvajoya hatina bahevdû a partî û rêxistinên Kurd. Ji ber vê yekê dema ku Birêz û canan li İmraliyê bangekî bike û pêvajoyek nû bide destpêkirin, ev pêvajo ew ê bandorê li ser têkiliyê di navbera hêzên Kurdî û Kurdistanî de jî bike. Yani divê têkiliyê di nava Kurda da jî li gorî pêvajoya nû ji nû ve werin serrastkirin. Niha li ser vê esasê rêber û calan Birêz û calan ji heyeta Dem Partî xwastî ku biçin Hewlêr û Silêmaniyê li wê derê bi Birêz Barzanî û Birêz Talabanî re hevdîtinek pêk bînin, fikrê Birêz û calan ji wan re ragihînin û li fikrê wan gudarî bikin, fikrê Birêz Talabanî û Barzanî jî bivin İmraliyê ji Birêz û calan re bêjin. Heyet bi vê armancê dawiya vê heftê diçe Hewlêr û Silêmaniyê. Ew ê li wê derê bi Birêz Mesûd Barzanî re her wiha Birêz Nêçîrvan Barzanî re hevdîtin pêk bînin, piştre jî ew ê biçin Silêmaniyê li wê derê jî ê bi serokê yenekê Birêz Bafil Celal Talabanî re jî hevdîtinekî pêk bînin û piştre wê vegerin Bakur eger ku biçin İmraliyê hevdîtinek din pêk were ew ê fikr û ramanên Birêz Barzanî û Talabanê ji Birêz û Calan re ragihînin. Ev tiştekî pir girîng e. Birêz û Calan mesaja xwe de çi dibêje yani ji bo Barzanî û Talabanî dibêje me li vir bi dewletê re hevdîtin kir, em li ser pêvajoyek nû dixebitin, li rojhilata navîn rewşek nû heye û di vê rewşa nû de divê Kurd jî xwe ji nû ve organîze bikin, divê Kurd ji vê rewşa nû sûd werbigirin. Sed sala borî de Kurd li rojhilata navîn bê statûko bûn, bê statû bûn, bê nasname hatin hiştin. Di vê sed sala nû de divê Kurd jî di nava statûkoya nû de hebin û statûya wan hebe. Yani nasnameya wan were naskirin ne tenê li parçeyekî li her çar parçeyê Kurdistanê. Û têkiliya di navbera çar aliyê Kurdistanê, çar parçeyê Kurdistanê de jî têkiliyek aştiyane biratî aramî ve. Yani her çar aliyê Kurdistanê hemû rêxistin û partiyên li çar aliyê Kurdistanê bikaribin di nava têkiliyek baş dabin ji bo berjewendiyê Kurd û Kurdistanê têkiliyê xwe geş bikin, mezin bikin, nakokî xwe deynin aliyekî, bêguman herkes ser siyaseta xwe, herkes ser baweriyê xwe xebatê xwe bidomîne, lê ji bo berjewendiyê gelê Kurd, ji bo daxwazên sereke yên gelê Kurd bibin yek. Birêz û Calan wiha difikire û dixwaze ev fikra xwe ji Barzanî û Talabanî re jî bêje bi riya kê? Bi riya heyeta Dem Partî. û ez bawer nakim ku Birêz Mesûd Barzanî jî Birêz Bafil Talabanî jî ji vî tiştî re bêjin na. Lê bêguman
lazım e ku li gorî vî tiştî gav jî wernavêtin, pratîk hebe, gavê berbiçav hebin. Yani têkiliyê di navbera Partiya Karkerên Kurdistanê û PDKê de, têkiliyê di navbera PDK û YNK de, têkiliyê di navbera YNK û PDK de, her wiha têkiliyê di navbera PDK û Rojava de, divê ji nû de werin nirxandin. Ji nû ve werin nirxandin. Eger ku li Bakurê Kurdistanê tevgera azadiya Kurd û dewleta Türk li ser pêvajoyek çareseriyê li hev bikin, pêvajoyek wisa werin bidin destpêkirin, lazim e ku PDK jî, YNK jî bivê destek ji bo vî tiştî. Bivê destek da ku daxwazê gelê Kurd werin qebûlkirin û werin misogerkirin. Ji ber vê yekê ev çûyîn, ev ziyaret, ev serdana heyeta Dem Partiyê pir girîng e. Eger Kurd bixwazin pirsgirêkê xwe bi alemê re çareser bikin, wê demê dikarin pirsgirêkên nava xwe jî çareser bikin, lazim e ku bikarbin. Em ê bişopînin û bivînin û em hêvîdar in ku her du partiyên sereke, hem Yekîtî hem jî PDK bivin destek ji vê pêvajoyê re û ji bo ku Kurd di rewşa nû ya rojhilata navîn de bi ser bikevin, çi ji destê wan tê bikin. Bêguman me behsa partî û kesayet û rewşenbîrê din nekir, ew jî girîng in. Ez bawer im ke wê heyeta Dem Partî biçe serdana wan û van re jî hevdîtin pêk bîne. Niha xwast ez van tişta were parve bikim, bimînin xêr û xweşî de êvar baş.